verujem da vas u Vojvodini interesuje šta ministarstvo planira da radi za novi budžet. Mi smo predelili 20% više sredstava za budžet u oblasti infrastrukture. Pomoći ćemo, verujem da će se uskoro otvoriti, kako su nam rekli, taj spa centar i na Paliću. Odredili smo veliki novac zajedno sa autonomnom pokrajinom Vojvodine, zajedno sa gradom Suboticom. Želja nam je da to bude negde u prvoj polovini 2023. godine. Nama je zadovoljstvo da budemo zemlja partner i nadam se da ćemo i nastaviti uspješnu saradnju između Crne Gore, Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i Novosadskog sajma na obostrano zadovoljstvo. Ovo je prilika da dođem i da predstavimo Crnu Goru, čisto da nas ne zaboravite da postojimo i zimi i da vas podsjetimo na stvari koje mi nudimo tokom zimskih praznika. Vojvodina nam je značajno tržište, Srbija nam je značajno tržište, bili smo i ostaćemo partneri. Ključna reč celog sajma jeste zajedno, a značaj sajma je toliki da su ga posjetila dva ministra, što samo pokazuje jasno opredeljenje i pokrajinske vlade i grada Novog Sada i Republičkog ministarstva, ali i naše bratske Crne Gore, da turizam jeste nešto u što treba ulagati. Mi smo u prethodne 2 godine uložili preko 500 miliona dinara u podizanje turističkih kapaciteta na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Rezultat jeste da već danas govorimo o preko 1.400.000 noćenja, 250.000 noćenja više nego rekordne 2019. godine. Posebno mi je zadovoljstvo što možemo da svedočimo velikom broju izlagača, ali i velikom broju posetioca i siguran sam da ćemo na kraju ove godine, kada se budemo videli negde pred Novu godinu, govoriti o rezultatima koji su bolji od najbolje svetske godine, ako tako računamo 2019. godinu, a te rezultate postižemo upravo tako što Republičko ministarstvo, što grad Novi Sad, što prijatelji iz regiona ulažu u Vojvodinu, a Vojvodina to zna uvek da vrati.